Erizoba ntuza kuba ntugamba amuramwa omuramwa mukuru munonga kandi ogwo muramwa nigugira okushanga nokora byingi konka notasya bike okukora byingi konka orikutasya bike nicyo tukwenda kureba ningashi omu rujungu busy but empty okukora munonga konka orikutasya kakye. Erizoba ntuza kuba nitureba omu Biiburi ziitu omu kitabo ekirikwetwa ekya Hagayi. Hagayi akaba ari omu baanabi ba Ruhanga kandi Hagayi Ruhanga akamwoherereza abaana b'Isirairi obu babaire barigire omu bukwatwa omu mwaka 520 Yesu atakaziirwe. Isirairi nobwo bari omu bukwatwa haza Ruhanga yija yabiihayo bagaruka Yerusalemu omu mwanya gwabo ogu baturamu batakatwirwe omu bukwatwa konka kubagariirwe bashanga hekalu ya Ruhanga ekashenywa abazigu baranga bakaba bagishenyire ebisiika byona bakaba babishenyire hati Abisirairi bakaba baine omwoga ogw'okugira ngu bayombeka hekalu ya Ruhanga bagyombeka busya nangwa bakagyezaho bagyombeka konka kubaye bahika rwagati barekeraho teramu akashana omuntu ariyo nayombeka ebisiika tibitiire purasita byahika rwagati omusinge gwagutakahwire gye babatakashukire enkogote buri omwe of course noma wanoyombeka nibitwara amaani mingi haza Abisirairi abo bakahika barekeraho kwombekera Mukama bakahika barekeraho kwombeka hekalu ya Mukama batandika kweyombekera buri omwe yaza kwombeka enju yeye buri omwe yaza kweyombekera yagenda kweyombekera enju yeye ey'okweturiramu kandi Ruhanga yayohereza ogwo obunabi orikwetwa Hagayi okubizusya ngu buri omwe ahugire omu kwombeka enju ye enju ya Mukama yijura ekishaka. So ebi turiyo nitureeba aho kutwakushoma omu kitabo kya Hagayi eshura y'okubanza omushoro gw'okubanza omu mwaka gwa 2 gw'obusinge obw'omugabe Dariyo omu kwezi kwa 6 ekiro kyako aha kiro kyako ky'okubanza ekigambo kya Mukama kikiija ahari Zerubaberi mwine Sherutiyeri omutegyeki wa Yuda n'ahari Yoshuwa mwine Yehozedeki omunyamurwa omukuru nikiraba omuri nabi Hagayi nikigira kiti oku nikwo Mukama Ruhanga w'amahe arikugamba nagira ati abantu aba nibagira bati obunaku bw'okugaruka kwombeka enju ya Mukama tibukashikire mbwenu abantu bakahika rwagati hekalu tibagiheza bagira konka nima obwire tibukashikire nyowe mbwenu kanze kwombeka enju yangye ngiteho na siringi ngitere paint ngitekeho na tiles obwire bwo kwombekera Mukama tibukashikire bona enju bagirekaho yameramu ebishaka embeba tazatandika kurabamu yona ebiti byatandika kukuramu nimumanya enju etahwire kikubaho yona neeba ekishaka enju ya Ruhanga yaba ekishaka. Ruhanga yatuma Hagayi obwo obwire Ruhanga kagambire omu baanabi obwo obwire Biiburi yona eketakahandikirwe nabi niwe yabiraba ry akanwa ka Ruhanga nabi Hagayi yija yagambira abantu ngu imwe Ruhanga ariyo nagira ngu muriyo nimugira ngu obwire bwo kwombekera Mukama tibukashikire. Ruhanga aine ekibuuzo kiyababurize kandi haza otakagira ngu n'Abisirairi bonka eriizooba obutumwa nibuzaariiwe wajunirwe wanomanya okikiriza Yesu nk'omujuni w'amagara gawe konka otuuro oine rwekwaso ngu obwire bw'okwombekera Mukama tibukashikire. Obo obwire of course okwombekera Mukama nikimanyisa ebintu bingi obaasa kwombeka ekanisa bigambirwe ekanisa ekizimbe ky'ekanisa konka ekanisa yenyine n'abantu mbwenu okwombekera Mukama n'okureeta abantu omu bukama bwa Ruhanga n'okuburira enjiri nk'oku turareebe omu bwire butari bwa hare. Okwombekera Mukama n'okuworobera iraka rye okamuheereza okakora nk'oku Biiburi erikugamba. Okwombekera Mukama n'okumanya ngu amagara gawe tigawe okukora ebyokweyendera kureka garuho habw'ebigendererwa bya Mukama. Ruhanga akababuuza kandi niiwe nanye naabuuza eriizooba Ruhanga naatubuuza ogwa kashatu bwanyuma ekigambo kya Mukama kiija nikiraba omuri nabi Hagayi nikigira kiti
nimugira ngo obu nibwo bunaku obumushemere kuraro mu maju ganyu agashwekere embaho omunda haza kunenju egi ekaguma omu kishaka. Ruhanga ariyo nababuuza ngu nimugira ngo obu nibwo bunaku obumushemere kuraro mu maju ganyu gashwekere embaho omunda haza enju egi ekaguma omu kishaka. Obwire akareze embaho za mahogany ez'amaani nungi nambwe natabireho na za tayiruzi za kyebe byona oshangiwe amagara gawe gona gari omu kwombeka ebyokweyendera ekyo kureberaho ekiti ky'amaju kyonka. Enju ya Mukama tukugira ngo ogende ombeke ekizimbe ky'ekanisa ngaha iwe wayetera mutoki wayeshwijima oriyo nokorera Mukama omunsi omu orimu ahabwa ebigyendererwa bya Mukama ninga orimu ahabwa ebigyendererwa byawe. Kumba ekikuru nafuna ekyokurya n'ekyokunywa. Omuntu omwe akagira nka moto ya Uganda negira for God and my country, agize ngu for God and my stomach. Nkasita nyowe mba mbwine ekyokurya abe wanje babwine ekyokurya oba nteera omuntu enyonda afa tinkwenda kumanya. Mbwenu ensi niho eriyo neetoora buri omwe nakorera ibondo rye kasita mbandire nywire ebyanje kuri biba biteriire ngaha torahangirwe okahangwa kuhereza Ruhanga okahangwa ine ekigendererwa omu bukama bwa Ruhanga ekiranga yarebere ngu noyetengwa kuba ori omunsi omu oshikirize. Wajunirwe ine kwebuuza abwenki najunirwe Ruhanga taranyitiireho akantwara omu iguru. Abantu bingi omu makanisa iguru nyenda kuza omu iguru Mukama iguru ontware Mukama noma bwenki izoba rimwesa kanashabira abeegi be yagira ngu Mukama ninkusiima ahabwa abeegi banje aba nimbashabira otabiiha omunsi kureka bagumye omunsi omo barinde omubi bashikirize ebigyendererwa ebi wabahangire. Ensonga bwenki Ruhanga yakuhangire iwe ohurikirize oine ensonga nkuru eyi yakuhangire omu bukama bwe. Kandi ng'okumukurra omushara ya tatito esa akagira ngu tatito ari omu iguru izina ryawe ryezibwe Ruhanga ari omu iguru kandi plani yeye yona engendero ye yona n'izina rye kwezibwa okushikirira kwe oburungi bwe amazima ge Bibiliya ekyo ekigambo kya Ruhanga kumanywa nikyo kuretwizire na naha tutumira ready age program egi manya amazima mutakayebuza abo bagamba nka bwa kasete butakurara niki Ruhanga tutumire ngomanya amazima ngu hine ekigendererwa kiyakuhangire. Kandi obwire bwingi turi nkabo Abisirayiri nibasa kushanga ori nko Abisirayiri aba bakaruga omu bukwatwa ego bagaruka omu Yerusalemu ego bakaba bari omu mwanya ogushikire konka emitima yabo etari ha kigendererwa ky'amazima. Nobasa kuba ori aho Yesu akakujuna ego ori omwana wa Ruhanga ego oine okushikirira oine amagara gatabaho ego konka oriyo noyombeka enju yawe enju ya Ruhanga eri omu kishaka oho tambura toburira njiri Bibuli yawe katerwa omu kihugi toherera gishoma mbwenu iwe oriho ahabwa ebigyendererwa byawe okurya okunywa okabyama. Nyenda kugambira ohurikirize torahangirwe kurya torahangirwe kunywa norya kugira ngo obe ohurire oshikirize ekigendererwa kya Mukama nonywa kugira ngo otakafa ogumeho oshikirize ekigendererwa kya Mukama. Torahangirwa kushashura rent egyo rent nogishashura egyenju nogyetenga ngo ogume ohurire oshikirize ekigendererwa kya Mukama konka obwire bwingi ebyo nibyo abantu bakuhindura omwoga bwenki bari omunsi omu ngaha nikyo kimwe n'ababa abaana b'Isirayiri. Ruhanga kababuuza omu mushorongo gwa kashatu Hagayi eshura y'okubanza ogwa kashatu bwanyuma ekigambo kya Mukama kiija nikiraba omuri nabbi Hagayi nikigira kiti heriza ekigambo kya Ruhanga kiija Mase FM Radio Age Mase FM omu program manya amazima iwe rya sumu bambiwe rya radio egitinsho bikugira ngo ege shaho rya radio ebigambo babihurire Mukama niwe yantuma tinye waine kuhurira hurire Mukama yantuma kandi yo ninkishoma mu Bibuli. Ruhanga kandi agambira abaana b'Isirayiri niwaryo nakubuuza nimugira ngo obu nibwo bunaku obumushemerere kurara omu maju ganyu gashwekire embaho munda haza enju egi ekaguma eri omu kishaka. Enju egi n'obukama bwa Ruhanga
obukama bwaranga njimanyisa kuba ryansi y'obushoborozi bwe kuba mukama niwe mukama w'amagara gawe haza notegekwa we kuko twareba mu nsegi abantu bingi bariyo mbazo mu kuherekerera abantu bingi ebitingwa mu birebire bitandike kwijo munsi wagenda mu mijwaririjo kandi a university mo kwe kampala tindakigamba izina narabyama misho mbana bishomero bona naja mushaneri nishambanuro oreborya yarabona kamini orye bunu byo naberejero rukushangushana nyebuza bitina kubasa kwabara mutayiwe inte mwenu ndeberensi nashoberwa nobasa kuborya yo ati wabigendiremo iwe mwagwa kwemerero kombe kenju ya mukamo kajangu eje mijwarire ne ya stani ati ni wabegita omukikuru nojware nkunami omwana wawe no kumwegesa ki washango mukikura jwire simi suru ajwira kakapare kamurejere naza kugambira cyo muhara nagambira cyo mwijukuru enseji egwirenshazi dere hoye hari yiwo junurwe ojunurwe oryo mukanisa orya ngo kitandigaho kora heze kuferwa mwana wawe yafo mbahagarebyo nubwo nomacha kitaka kukwasireho noguma noja kastabiriya kukwata abandi omushijo ngor kwetwa Aran Kasirye tinka mbuga naga konga nkaremi kutuye ya media akari agent wa Stana kana aho bijurizi birya media YouTube nbaza kwija mu bishangeho akemera ya jankia na agent wa Stan kakora parani ngo mucyasheke cha 12 kurga hati 12 kushike 12 o eche cyasha ngucyaza ko Stan te kwenda habe ho kutina ruhanga noko akana shoboro mwake 12 kuba komoriro busegu pornography ebyo byo bushambani babiteka za TV ngucano bone ebyo byona yajana nabishobora barete mijware za one breast see me through mukundi show byona babikomorra hati wano zaho ojunurwe orukuburenjiro munju yawe ni TV omweshongozi shibakarunji nasiba nakunamira bishiki bawe nabana bawe omweshongozi shibakarunji kankugamba izina nikwendeza okujunwa oriyo noyita bishiki bingi oriyo no baretero obushamba nibona bakurwara sirimu bakureba nozi nenkunami bakajwara nkiyo bakazo mushambani bakafa oriyo no bita junwa tambuze ji message mushike gendo mugambiri ora owahurebi ogwe namugamba cyo kurebera hariyo nabandi binja bo kumanya hari habuzire habantu nkeje sheki ndiyo ninkora ndiyo ninyombe kenju ya mukama hari hebisike bishenyukire ensi tibakimanye kirungi nikiye kibi nikiha abana baryaho bashobirwe omurya Amerika abojone benda mbetere bikatu ngo bamera amabere abakazi nibajwara nk'abashija tibakimanye omushija n'omukazi noha ngwe nakakatogo niye jenju ya mukama emezireme bishaka abantu bakirize Bible tibakiburanjiri abakujangu nibaburenjiri mbaburenjiri yebishobobo tibakuburenjiri yo kujuna tibakuburenjiri ya Yesu ebirenjiri ya chikwata kinyweze ya sente kwateka sente abantu bari mbazo mukwerekera tina kwenda kuburenjiri erukujuna omusisi Bible nejiro mu kitabo cy'abakorinso bo kubanza cyo kubanza omushorongo gwe 18 ntagira ngo engenjiri y'obusharaba n'obushemari aba bari kwerekera konkitwe abajunurwe ngoman garhanga no burenjiri ki no burenjiri y'omusharaba no burenjiri ninga no burenjiri y'abantu kwejuna ko abantu kukora birungi mu Bible nejatwena turya basise bikorwa byitu tubikubasa kutuya orubanja tokubasa gambiro umuntu ariyo natobero mizi okatandika kumuhaza lecture ninga okamushomera katabo ko ararigemu none etenga omuntu aza yamusikemu mbwenu abantu mbetenge njiri ya Yesu wizire kutusiko mu kibi bamwikirize akubati bakubasa kweyiha mu kibi niyo kwakwasa kubahurikirize tokubasa kweyiha kibi no yetenga Yesu okwombeka enju ya mukama ekanisa omugasho gwayo no kuburenjiri ya Yesu abakorinsa bo kubanza 15 go kubanza kukagwa kana najanga enjiri ni Yesu amagarage okufakwe okuzikwa kwe okuzoka kwe niwe wenko wasingwire Satan we asingwire kibi niwe asingwira musharaba wotakuburira musharaba wotakuburira Yesu ki wotakuburira ngo Yesu wenka niwe muhanda namazima namagara wotakuburira ngeki yakozera musharaba nicyo kikutwara umuntu omwiguru iwe wenyine oryo noyombeko bukama bwa Sitani oryo mwari yabo abaryo nubashenyenje ehekari ya Ruhanga
Bibure eriyo negira obu nibwo bwire bwo kwombekera Mukama. Abamwe nibasa kuba ryoko iwe nokuburira tokuburira hakiri abakani baburira enjiri y'ebishuba konka shiwo iwe okahunama ekikunshasha ekizibu ky'ensi abakumanya amazima nibo bahunami, abakubiha abantu, abakuhabisa abantu ebitingwa, abakukunamira abantu, abakujwara nkazamuha nibo bariyo nibeyoreka konka oryawe nyina amazima ohunami. Muhurire Bibure kyekugamba ekyenyine kyabire abana b'Isiraeli ko bagira omu bukwatwa bari Yerusalemu banga kwombeka hekalu ya Mukama, batandika kwombeka amaka gabo. Nobasa ko oryaho tokwenda kuburira njiri, tokwenda kubagwa ebigendero bya Ruhanga, oryaho iwe nofa amagara gawe kasitofu n'ebyokurya n'ebyokunywa. Hurire eki Mukama arikwenda kukora kandi ogarukira iwawe wahikiwe ojunirwe ohunami. Sitaani eriyo neyombeka obukama bwayo, eriyo necwekyereza abantu, eriyo neteeka abantu omu ruhuzyo rw'ediini, tibakumanya obukama bwa Ruhanga, tibakumanya mazima. Waba oryaho ojunirwe nomanya enjiri y'obukama ohunami, hurira. Yesu akagira omu Matayo 20:14 enjiri y'obukama eryaburirwe omu mahanga goona kubakamanyisa abantu boona nibwo muheru gurija. Konka ekyobusaasi n'amakanisa gakugira ngu aburira tigakumanya enjiri y'okuburira, baryakuburira ebitakwatiriine, abantu bari omu kwerekyerera. Hurira oyombeke obukama bwa Ruhanga, iwe ojunirwe, burira Yesu n'eki yakozire aha musharaba. Biburi negamba ki? Ekizibu ky'abantu aba kikankigira ngu ebigendererwa ebibaye mbareba nka bikuru bikaba bihindukire. Omwa bwa Ruhanga kumurenka mukuru bakombeka enju ye, obwo bwire Ruhanga kababuganira omu hekalu bakabine kwombeka ekyo hekalu, niho yabira babuganira bagireka yameramo ebishaka. Obwire obu Yesu akija yafa aha musharaba, omwa bw'okuhereza Ruhanga iyo wajunirwe ori omu byawe, omwa bw'okuburira enjiri abatakajunirwe bajunwe tokwenda kuburira. Enshonga egyo nahateriho nobasa kuba oryaho nogira kandi bize ninkora munonga konka ebyangye kabitatambura gye. Hurira bwenki Ruhanga ariyo nagamba. Reba mu kitabo kya Hagayi omushororongo ogwa 5. Yesu Ruhanga ariyo nakugambira iwe wurikirize nk'uko yagambira abana b'Isiraeli, atari nakugambira ogwa 5. Hagayi eshuro y'okubanza ogwa 5. Nabwo ekyo hati Mukama ow'amahene agira ati muteekateeke aha mitwarize yanyu. Hurira Ruhanga ariyo nakugambira eriizooba teekateeka aha mitwarize yawe iwe murokore wowe wajunirwe orikumanya amazima otuure ohunami ngu kitandigaho. Ruhanga mbwenu ariyo nakugambira ngu nahabwekyo Ruhanga w'amahene agira ati muteekateeke aha mitwarize yanyu. Ogwa 6 mukabiba byingi mwagesha bikye, nimurya konka timurikuhaaga, nimunywa konka timurikuhwiraho, nimujwara konka timurikutagatirwa, kandi norukukorera ebihembo nabikorera kubibiika omu nshaho efumukire. Egu ni Ruhanga ariyo nakugambira wabire otakamanyire ninga iwe nogira ngu Ruhanga n'ekigano, ariyo nakugambira omu kigambo kye. Nikyo kyenyine kyagambira abana b'Isiraeli. Kangarikemu mukabiba byingi. Ruhanga ariyo nakugambira ngu mukabiba byingi iwe wojunirwe otuura otakwenda kwombeka hekalu ya Ruhanga, ngu mukabiba byingi mwagesha bikye. Mukabiba byingi mwagesha bikye. Nobasa kuba oryaho nobiba nokora noronda ebyokora tobireeba. Ruhanga ariyo nagira ngu niwariyo nakureetera kuronda ebyo oriyo nokora bikakuburira. Okuba okarugamuramwa otuure ohunami, ensi eriyo nehwerekyerera, nomanya amazima ohunami. Ngu mbwenu nahabwekyo nobiba byingi ogesha bikye, nimurya konka timurikuhaaga. Ebyo byoyirukiremu kanze kuronda emere, kanze kuronda sente, nozirusya nazo zongezamu speed ziruka zigenda. Hati orya 10 murokore okaba nk'omugwiraro nosiiba noyiruka tokiine bwire bw'eka yawe, tokiine bwire bw'okushabana n'akanisa tohererayo. Aza nazo na sente zayongezamu speed, buri bw'okuzirusya zikuhunga, ozirusya oba wazikwata zimera amapapa zigenda. Ruhanga ariyo nagira ngu niwe ariyo nakora ekyo kyenyine. Murawulira omushororongo oyi Ruhanga yagizire ngu Ruhanga nahereza abantu beye naba bagwejegiire abagabirira. Iwe oriyo noyirusya ebintu tokabibwine
oreba omuntu aryaho wakasharamu kwombeka enju ya Ruhanga, akasharamu kuburira enjira, akasharamu kwemerera omu bigendererwa bya Ruhanga. Abantu Yesu akagira ngu akija ngu hatakagira owacwekyerera, takunda musisi kucwekyerera. Mbwenu iyo wayemerera omu gapu, wayemerera omu bigendererwa bya Sitaani aine ebigendererwa eby'obukama bwayo, nk'aba bakuzina bajwire enkunami, nabo Sitaani nebagabirira, konka bwanyuma ebaha bonasi y'okubiitaho, kubacwekyereza na n'okubiibaho buri karungi koona. Konka hariho n'obukama bwa Ruhanga, na Ruhanga aine ebihembo ebyabo abarikwemerera omu bigendererwa bye. Wanogira ngu ninkubyashoma Matayo 6:3. Watandikira 2:5 Yesu akariha abantu biine stress, bona bashobiirwe ngu turya ki, turyarya ki, turyanywa ki, turyajwara ki. Yesu yabagira ngu mureke kuba nk'abanyamahanga, na mwana mushaba mureke kushaba ebintu ebyo. Ngimwe mwana mushabe Tatito ari mwiguru izina ryawe ryezibwe, obukama bwawe bwije. Yaheza yabagira ngu mube nk'ebinyonyi tibigyesha tibihinga, konka shoyi mwabireberera. Yahendera nagamba mu Matayo 6:3 mubanze musherere obukama bwa Ruhanga n'okushikirira kw'ebintu byona biryabongerwaho. Ko kwemerera omu kigendererwa kya Ruhanga, wombeka enju ya Ruhanga. Ruhanga aine obugabirizi. Ezo sente z'abantu bakwirusya batakuzikwata ziriyo nzihungira ahari abo abari omu bigendererwa bya Ruhanga okumuheereza. Mbwenu ahabw'enki nooreka ahi babuhuriire, iwe oriyo nooburondera ahi butarakiire. Ningashi ahabw'enki ohunami Ruhanga akakuhakanwa, noosiiba omu rugambo, niiwe okuzunzya orugambo kuruga akeegi orutwara akeeri orutwara murokore, noomanya amazima. Niwe tuuro ry'omu bitakwatiriine, niwe kujwara nka maraya, niwe tuuro omu baara, mbwenu hakiriho na ntandiso n'ensinana n'ekanisa. Ngaha hurira ebi Ruhanga arikwenda kukorera iwe, ekyakwenda kukora waguma omu mbeera nk'egyo, iwe na munonga iwe ojunirwe. Ogwakataano, nahabwekyo hati Mukama w'amahe naagira ati muteekateekere aha mitwarize yanyu, mukabiba bingi mwagyesha bikye, nimurya konka timurikuhaga, nimunywa konka timurikuhwiruho, nimujwara konka timurikutagatirwa, kandi n'orikukorera ebihembo naakorera kubibiika omu nshaho efumukire. Mwahurira? Mbwenu ekikumanyisa waabura kwemerera omu kigendererwa kya Ruhanga okwombeka enju ye, n'ori omu kabi kahango. Hurira! Ahabw'enki Ruhanga ebyo abyoheriize, nobaasa kuba ninkora sente tizikuhika, ninjwara konka nimpurira ebijwaro ebi tibyonkwenda, ninyenda ebindi, ninjwara tintagatirwa, nindya timpaaga, nindonda sente nindonda ahi zigiire habura, ebintu byona bibiire akavuyo. Obuzire kwombeka enju ya Mukama, ori omu kwombeka enju yawe. Haza Ruhanga ariyo naakworeka ngu enju yawe nenda kugifumura yoona, ahabw'okuba origira muramwa. Ahabw'enki ebyo Ruhanga naabaasa kuba ariyo naabireeta aha magara gawe. Shoma omushororongo enshonga ahabw'enki ebyo byona biriyo nibibaho, nahabw'okugira ngu enju ekaru ya Ruhanga teyombekirwe. Hurira ogw'amushanju, oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati muteekateekere aha mitwarize yanyu, yakigarukamu omurundi gwa kabiri. Hati muhurire ekyakwenda ningashi ahabw'enki ahabw'enki ebyo byona biriyo nibibaho. Ahabw'enki ebyo byona ariyo naabyikiriza, embeera nk'ezo n'okugira ngu enju ye yerekirwe yabura kwombekwa. Nambwenu wanogira ngu ebyo nibyo bikye, wareeba nagwamwenda hariyo ebindi, ngu mbwenu reeba bibiire bikye ogwamwenda, mukagira amasiko g'okutunga bingi, mbwenu reeba bibiire bikye, kandi kumubireesire omuka n'abihuuha byatuntumuka, nimugira ngu ekyo kireesirwe ki? Nikwo Mukama wawe arikubuuza, kireesirwe enju yangye kuguma eri omu kishaka? Haza buri omwe omuntu omuri imwe akahungira aha kyombeko kye. Ogw'ikumi, nikiguru ahaiguru yanyu iriimire orume aha bwanyu. Iwe okumanya amazima wunami niwe oriyo nooreeta ebizibu. The world is not suffering because of bad people, but because of the silence of the people who know the truth. Nanye ogw'ikumi nanye nkareeta omushana mwingi omu nsi n'aha bibungo, n'aha mbibo, n'aha ruvinyo, aha majuta, aha birikumera, aha itaka ryona, aha bantu, aha matungo, n'aha n'ebirikugyendera byona.
ngo Ruhanga nuwariyo nareta Biblia yagira ngo Ruhanga abana b'Isirayeli bakabahinga iguru yarizibira butareta enjura yaza hanso mu itaka yagwiso mushane byo ne baba byarabyoma bakigenda barundana ne baba isyo mujishika buriya jangu mbabito mushaho sifumukire hati ne barundana babereto munju yabegeri yasiringa yibombekire ngo Ruhanga bihuha ne baba barundana bibura hati otakateka techabana b'Isirayeli mati wojunurwe niwe Isirayeli ya hati ebyo byone bitwira umwanya gwa Ruhanga ekintu cyone cyo kukunda munongo kahereza munongo okatina munongo kato mwanya gwa Ruhanga kirukumara ekyo necyo kubanza kandi nicyo kirakutuntuze abantu binji numukunda sente no sente no mutayi wano asa kumutere nyonda bwa sente Biblia negira ngari kukunde efeza terumuhazya ninga shari kunda sente tizirumuhazi ngwene cyo kukunda kusinga Ruhanga nicyo kutuntuza antu binji numukunda bakazi oyino mukazi nawo musigira ho ryoko ryo mukushonshobozo bushicyo ryo mukushonshobozo bushicyo ryoko bwa side dish ubwona mbenyine no barakutuntuze ndwara zo rihe yo tarimpa nija kugambira garka muramwa iwojunurwe tine kirakuhaziye oyihireho korra Ruhanga tine kirakuhaziye oyihireho korra Ruhanga byona okubonabona taro muntu ari kusinga naku ngo muntu ojunurwe atari mukigenderwa cy'Ruhanga yamuhanjira maranga kakujuna ngo muhereze akanwa kakakuhango burenji ebyara kabikuhango tamboro gende nambwe nuwine na business nuko katutu kawe owija kugure kibirito mugambiro mushororongo karagarike kugure sabuno mwongero gundi karagarike kugura nanko omwongere enjiri ku Yesu yamuferire ako niko katutu kawe wano tambura oburenjiri ati nkeji radio akabe arahuburango bw'amarwa ati nisima management ya radio eriyo ne burenjiri nambwe ne radio rangana kujomuji akweryo mukigenderwa no barabaho mutakwenda kujiya otarije basi akweryo mukigenderwa cya Ruhanga mbwenu ebyo na Ruhanga kohereza na Hagai ngagambira b'Isirayeli na Ruhanga yanyoreza kugambira wurikirize hati emriye bya byona rangana indokoreki hurra ogwa munana Hagai yeshura yo kubanza mushorongo gwa munana na hagira Ruhanga kagambira abana b'Isirayeli ngumwina mucombe bungo murete biti muombecheje onju mubone kugishemererwa nko kujiha no kujihimbisiza mbone kugishemererwa no kugihimbisizibwamu nuko mukama ari kugira haturanga ebe byone byaye na leta ezo stress zone no wasakore ko ine stress Ruhanga wencha kuherire stress ariyo nagiranga gamana gotiro mukusherure byawo kebwenju ya mukama agamana gotiro mukugambo rugambo to kumanyi to kiburanjiri agamana gotiro mukuburenjiri yebishuba no manyamazima konko gihindwire agamana gotiro mukuhaba kuhabisa abantu imwe banyadini mwagamana gumutire omukwegese Biblia tagamba korekana mwegese migenzo y'abantu hangariyo nagira nk'umugaruka muramwa muburenjiri eyo bukama bwa Ruhanga muburire ku Yesu nuwe mujinu wenka kandi neki yakozere cyonga nicyo kikwiyaho rubanja Ruhanga ababari akabajyanga umugende muronde biti mumbeke enju yanje Ruhanga ndwa kugira ngo mbone kugishemererwamo kandi mbone kugihimbisizibwamo mbone Ruhanga akakuhanga ngo takaturaho kwehimbisa nayenda kuhimbisibwa kurabiro muri iwe wayemerero mukigenderwa cye iwojunurwe kandi watakajunurwe iwe ntoyine na kigenderwa mu magara gawe uri nohereza sitani burwo kwigura kanwo yitabantu burwo kwigura kanwo shenyamaka burwo kutamburo karaba hari akacipa kabandi wakiba mbwe niwe toyine kigenderwa koreke cya sitani cyo kwiba kwita no kucwekerera oyine kwikiriza Yesu wo huiro butumwobu obone kuzombuka amabwa Ruhanga ekigenderwa cyawe kishikire mwene enju ya Ruhanga neha okufa yakubaho kweye okushera Ruhanga okumuhereza okongeza bukama bwo misho okurebeka ngu okukunda kwe kwakorwa munsi ngo kukorwa mu iguru reka kushikiriza kukundwa kwawe okukunda kwawe shikiriza okukunda kwa Ruhanga
amakanisa burizoba erizo yerisande gagijweremo abantu baryo mukushaba Ruhanga ebyo kukunda kwabo makamani nyenda gomesi makamani nyenda siyuti nyenda kuza Buraya nyenda kuza Japani nyenda motoka nyenda piki oramanyire Ruhanga we nakwenda hoki kurnofu n'amajezo mutwe okarekire ebyo byorkwenda obanza webuza Ruhanga we nayenda ki najanga utakwenda basisi kwerekera mwe niyo mwabo kuzaho kugambe bitakwatirine shaba mukama mpwera nze kuburira njiri mukama mpwera business yanje nshindura katuti mani cyeshara tatito ariyo mwiguru izina ryawe ryezibwo bukama bwije byo kunda bikorwa munsi ngo ko bikorwa mwiguru nicyo kurebe cyeshara te kutandikane jangu tebyo kureba byitu byo butoshe ebyo nibyija bwanyuma eshara ni ngutatito ariyo mwiguru izina ryawe ryezibwe wachero mukasheshe oryo noshaba ngoze kuburira njiri izina rya Ruhanga ryezibwe tizina ryawe kwezibwa erya Ruhanga mwene ombugufuto ryo noye yombekera izina oine kwombeka izina rya Ruhanga zo mu kitabo cyo kutandika eshura yi 11 oreba abantu abayenzire kwombeka izina ryabo tina kubamanyera izo hina bayembombe ko munara gwa Babeli bona abantu bakambagambo rumwe baja nkonkimwe reka twekora izina reka tuombeka kizimbe kikahiguro wa Ruhanga abantu bagume batwishireho bona bikirizana baja ngo okay katuombeke orya nkarere titafaro orya tabure kogoto orya koraki Ruhanga we yagumana abare bamwihana no ombitekateko byabo batandika kuombeka kweyembekera izina hiwe ngorete nkogoto hiwe leta ki numecha abiro Ruhanga kabajagaraza bona erizo tina kumanya bakamenda kuombeka izina tina kumanya izina ryabo konka bashoma mukutandika eshura yi 12 omushiza Abraham akaryo ko wishen baramye mandwa nkiyo no baza ko ryo no ramye mandwa to urenjireji ngu Yesu nuwe mujino ryo musisi to kubasa kwejuna rekera okwebi hangiwe niwe mujino yuwo ryo musisi reka kwesige byo kukora yikirize Yesu yakukorire wa urenjiri nkejo yikiriza ngo manyange kibi cyawe kikakutansana ranga cyo nkutwara mugehena oino rubanja Yesu konka Yesu yari kushashura akakushashura kare ebi byokozire nyomwazyo ebi wakorera izoba nebyo rukora nyensya byona kashashura yaheza edini ne kubihangu yeshashure batizubwo bone kuzo mwiguru tebwa ho bone kuzo mwiguru kore birunje bone kuzo mwiguru tamburoze na mugongo bone kuzo mwiguru enjiri ne kugira ngu Yesu akakushashura yaheza yikirize ki yakukorire mwene kuwa kwikiriza ngo Abraham yikirize Ruhanga nawe akamutomera yamushango ko ariyo mukwereze mandwa Ruhanga yamugera ngo reka eka yashaba bakoramye mandwa n'abanyabuzare bawe bona ijonkuratere nkutwaro munsi nungi eyindi kuheramo mugisha Abraham taraburize Ruhanga ngiwo ryoha taramuburize no ntwaranka hi taramuburize no kumpachi taramuburize bitiyo no kunyambachi akemerera yakuratira Ruhanga mani cyo betera Abraham ishenkuru wabikiriza akikiriza neva Ruhanga kajya nkuratira ndya kwinduriya Ruhanga oyikiriza yareka webyo byona erizoba turenti kujya ngo ndio ni kujya ngo yikiriza Yesu nwara kujune reke mandwa zawe reka kwikiriza mu dini yawe te kujuna reka kwikiriza mu basisi batayiba we tubara kujune yikiriza muri Yesu kuwa kumwikiriza Abraham akareka yo byona yakuratira Ruhanga Bible ne tugira ngo Ruhanga ke muhinduro akamuhindura ihanga Ruhango kandi washoma Bible kitabo cyo kutandika ye Ruhanga kamuraganisa ngo yakwindura ihanga Ruhango ndiya kuhomugisha ndiya kwera abari kucena ndiya bacena abari kuhomugisha bari babaka bari baje ntwenda kwekora izina ntwenda konga Ruhanga nwariyo naje ngo ndiya kuhomugisha mbwenu ko kwemera mkigenderwa cyaranga wajunwa nambwe naro kweta kwebikabishate cyo kwanza Ruhanga yo nakweta kujunwa wotakajunurwe nka Abraham kuyamwesire iwaryo nakweta kwikiriza Yesu nko mujunwa magara gawe omanyengi iwaryo musisi ebyo gukora tebiri kujuna Yesu nuwe nko mujuni aryo nakweta ngoreke kwesige bikorwa byawe akwa nobwo kugezaho no garukoshebya Yakobo 2:10 hajangu nobwo kushikiriza biragiro byo no kashobyaho kimwe noboshobize byona aryo nakweta ngo rugo umkwesige byo gukora oyesige ki Yesu yakukorire Yesu wabiratine kibi atashemerire kufa akija yakufera musharaba nkora mwikirize oyiho horubanje mwena ryo nakweta ngo mwikirize muntu wahurikirize echa kabiri Ruhanga ryo nakwetiyo wajunurwe ati niwe turiyo tugambaho okumusherura
okumuhereza okushoma ekigambo kye okuburira enjiri okusherura ababuzire okwemerera omu bigendererwa bye omufamire yawe okaba niyo wemerera okaburira enjiri bakajunwa ebyo Ruhanga ryo nakweta okwetanisana n'ebihagaro by'ensi manya Ruhanga katuhanga ngu tokubasa kukora ebintu bibiri mukono gumwe wana okora ekishikire n'okuba otiine bwire bw'okukora ekigwire kandi Ruhanga akakujuna ngu omuhereze omureetera izina rye kuhimbisibwa kandi byona ebyokukora bireetera izina ryeye okwezibwa nk'okuba ryabagambira ngu mugende muronde ebiti mwombeke hekaru rye Ruhanga yagira ngu nakugishemererwamu kandi bingi n'izina rye rihimbisizibwemu niyo Ruhanga nikyo ariyo nakweta kukora noza kumworobera nga noza kwanga Ruhanga ariyo nakweta ngo ojunwe otakajunwe Ruhanga ariyo nakweta iyo wajunire ngo oyeta orugari ebyo byona ebitwire omwanya gwa Ruhanga akoba byona naza kuheramu emikyeno byona ebyorakore tibiratambure tiine kirakuhazye tibirakubisegye n'esente z'okwirukaniza kuhunga torizikwata ariyo nakugira ngu kugaruka ahari Ruhanga reka abe niwe enshonga enkuru reka enjiri yeyo gitambuze omu maisho nk'oku yagambire bari ngu bagende baronde ebiti nitwe mukama witu akatugambira omu kitabo kya Matayo eshura ya 28 Matayo 28 waza kugira ngu hati nyowe owekanisa hati ojunirwe hati omu bwire obu nyowe nze kuronda ebiti nanye nze kwombeka hekaru ya Ruhanga urra mukama witu weeki ariyo nakugambira ebiti ebyo oine kuronda na hekaru eine kwombeka neha Matayo 28 omushororongo ogwa Matayo 28 kutandika omushororongo gwa 18 okweyongyera iguru Yesu yija yabagira ati mpirwa obushoborozi bwona omu iguru n'omunsi nahabwekyo mugende omu mahanga gona muhindure abantu abeegi nimubabatiza omu izina ry'Ishebona n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera nimubegyesa kworobera byona ebi nabaragiire kandi reba ndi hamwe nimwe ebiro byona kuhisya obw'ensi egi erihwaho amina ogwo omushororongo nigwo omushororongo gwa mukama witu noha ni Yesu noha Yesu n'omwana wa Ruhanga owayekirerize akakora okukunda kw'Ishebona kandi Ruhanga akamwimusya akamuha izina erikusinga amazina gona nkumuha izina rya Yesu buri kujuku ryamwinamira iyo nobasa kwanga ngu nyo tinkuza kwinamira Yesu tinkuza kumwikiriza ekyo kiryariwe wotamwikiriza hato ryamwinamira aba arikwohereza omu Gehena orikweshengereza akugire ngu nkohereza omusigazi yija radio yakugambira erizoba okotyuningira ohurire okota amatuga kagatafire wanga kunyikiriza mbwenu zo mu Gehena mbwenu obutumwa obwahurira bwo tokine na rwekwaso Ruhanga ariyo nakutumiwe wajunirwe mukama Yesu yabijaho yagira ngu mpirwa obushoborozi bwona omu iguru n'omunsi Yesu kuyahereza kuzoka ebishumurizaka byaka Sitani mati Sitani bakamusingura kare Sitani nakoresa ebishuba kusinga wamanya amazima no wamusingura akasingurwa kare nakukomera omu butamanya nikyo kuri egi program neetwa manya amazima waheza kumanya amazima ebishuba bya Sitani byona no wabikumbagaza netakikwineho obushobozi bwona bwine Yesu kuyahereza kuzoka ati yagamba ebigambo byabire atakagambaga ngu mpirwa obushoborozi omu iguru n'omunsi then wahurira ogw'19 yagira ngu nahabwekyo ahabwenki abwokugira ngu niwe mukama ngu nahabwekyo mugende omu mahanga gona nahabwekyo mugende omu mahanga gona muze kukora ki muze kubyara ebitakuri muze kukora ki muze kukunamira abantu muze kukora ki muze kuronda sente apana muze kukora ki muze kuza omu bitingwa ngaho muze kukora ki muze kuguza waragi ngaha ngu mugende omu mahanga gona muhindure abantu abeegi be nimubabatiza omu izina ry'Ishebona n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera ekyo nikyo Ruhanga kusigiire omunsi ngu oburire enjiri obagambire ensi ahari Yesu hariho abantu kuhurira Yesu n'okwetegyereza Yesu noha Yesu akahikiriire Yesu wenka niwe yabirahikiriire Muhamadi akari omusisi Bikira Mariya akari omusisi pasita wawe nanye ndi pasita ndi omusisi ba bishop mureke kubya abantu muri abasisi reveranda ori omusisi tokutiwa mujuni papa n'omusisi ababona abantu boyesigire oriyo nozo mu Gehena
nico cyaresire Yesu atine kibi ngashashurire kibi cyawakuyeho rubanja kora mwikirize niwe ryo musisi, by the way niwiwo hurikirizo ryo musisi, kandi omuntu omusisi takurga mu kirungi cyo kumuyaho ekibi cye. Omuntu otari musisi niwe akubasa kwiyaho ekibi kandi ni Yesu wogu. Nico kurebera Yesu okuburira Yesu tinjiriye dini n'enjiri y'obukama. Yesu niwe mukama wogu, kandi ekiyakukorire kumango ry'omusisi ebyokukora byona tibishikiririga nazindi oshemerire ebihembo by'ekibi n'okutana na rangoka z'omugehena konka ranga kiyarebere twena tukarwa mu Adamu turya abasisi yayohereza Yesu otararigire mu Adamu. Nico kureba Bikira tingwera kumweta Bikira Mariya ogwo bakweta Bikira Mariya washoma mu Yeremiya akaro omukazi bakumweta Simiramisi akazara omwana bakumweta Nimrod kuba embombeke ekizimbe kya ekyo kinabagambire kiruhanga yatatanisa abantu. Ekyo okakari omukazi batandika kumuramya washoma mu kitabo kya Yeremiya na Nina hina kibumbe cyo baramya nambwe niranga takata kuchenda akamba cheto mugabekazi wiguru atecha bakachindura bacheta Bikira Mariya gogwese Nimrod bamweta Yesu iwe rukwinamira Semiramisi na Nimrod ryo noramya Satani. Ebyo tibyo birakutware mu iguru. Yesu wenka niwe yabe atine kibi. Yesu wenka niwe yabe atashemerire kufaito twe n'abasigara baryo mu Adamu na Eva tushemere kuzo mu Gehena. Nico kure Yesu tarakomoje mu Adamu wakazarwa omukazi omushiki oshugine Mariyamu omoyo rukwera yijo mushiki ogwashugine omukazi yagirendo ekyo kutangasa cyo kubanza ekyabiro kandi nico cyamuheru hazarwa Yesu owo mutano. Ebyakoze Rwini 12 najya ngutari izina rindansi yigure kubasa kutujuna yire izina rya Yesu omushorongo 11. Mbwenu ba pastor mureke kubya abantu nimwe bajuni mugambire abantari Yesu omujuni reka kureta abantari iwe tiwora abajune burra Kristo ogo abambirwe burre kiyakorira abantu Matayo 21 Yesu Biblia nejango Yesu akija kufere by'abantu itwe twena nto tushemeye kufatuka zo mu Gehena konka Yesu wabatina rubanja ruhango rubanja rwawe rwona orwevi byone byorakozire kurwo bwoza rwa kukahati ebi wakorera izobe ryona nebyo rukora mpaka orugiro mu nsomo. Yesu akamanya ngutorerekeraho kushisha nobwo rugezaho kwejuna torba perfect when we yabirashikirire wenka atashemerire nakufa yatwara umusharaba gwawe yafa umwanya gwawe iwe hurikirize oine kizibiti kikubasa kubambisa umusharaba nokunda nobasa kwa nochwera bande manja no yereba nkoshikirire konka washitamo kecho kaje oine kizibiti ekikubasa kubambisa or candidate wo kubambwa umusharaba bakuteka ebiteka bya kurwo bwozarwa kukati babita projector mbakutwara director akaraba rahanga kashimanya kare akuba woni warebe ebisherekirwa abantu twena yamanya ngutina shikirire ato musharaba Yesu yabanwe ya akatwaro Yesu akatwaro musharaba ugukushemerire kugira ngo tare ebi byo kugira ngo nogeza ukore birunje iheho rubanja torabe base Yesu nwe yabe basize omusharaba ogwoshemerire yabanwe yafa yabanwe yafa mbwenu manya makuru marunji gangu hi kandi gnumarunji ngo magungo makuru marunji amakuru marunji nebigambo Yesu yagambira musharaba kagera ngo cyahwa gambira mutayi wa kurya rubajungu cyahwa aba bakugira ngo kine oine byo kine kukora kujunwa bariyo mbakutahe migugu babonke batakubasa kukiriza. Yesu akagira ngo cyahwa wakashashura byone bikurema kabishashura yagira ngo cyahwa kora urro nijari nakugira ngo banzo batize bwobone kujunwa omanye ogwen Satani niyo yone mugambisa wewe nkatajunurwe kandi ariyo naenda kutwara umugehe nankawe. Yesu akagira ngo cyahwa mbwene cyakwenda cyonka no kwikirize kiyakukorire obwesije bwawe iwo ryo musisi bweyihemu buteko muri we niwe yabiratine kibi obwesije bwawe bwiho mu byo rukukora no bworigeza aho torba perfect butomu kiyakukorire cyahwa enjiri ni cyahwa wo ryo ko ryo no burengire ndije tari cyahwa or agent wa Satani oine kujunwa iwe wenka no takajunurwe tinkweta agent wa Satani ninkukunda nyendo manyamazima orekera kuba agent wa Satani obe agent wa ruhango burengiri ya cyahwa. Yesu akashashura yaheza nindebe shazitu ziriyonzwayo konka wono yebuzati mboni nyowe nyombekere ntamukama
Yesu hati waka baraka bagira ngo agende baronde bitibombeke karo wese ariyo najangu nabwo eco mugeno manga gona muburire njiri muhindura abantu abeje mbabatizo mu izina rishabona nere mwana nere kwera mubegesa korobera byone binabaragire kandi reba hamwe nimwe okwisya obwenseji eruhwaho mbwenu kana kubuza ekiraganise cyo cyamere kitwahurira ruhanga najangu reba hamwe nimwe ikizubu cyo munso muno shango ryaho ruwenka ibyo gukora ukanga kuhereza ruhanga uryo mbyawe mbweno ruwenka ni wajunu rwino moyo rkwera konkaranga umoyo rkwera tarakwere kuzaguza marwa hari abantu bajunurwe no bashanga ine eduka nunje pachire konkaro hokonera muza igoragera mu personal mu waragera muki ogira ngo shimurokore duka yawe bonire konka karka kona kakashisha kwaya uramuntu yakuja mukarka kona nakiyo muduka yanje duka negwa ochimanye ngiwe hangari hi eduka yawe kujugwisa hangari kujugwisa agamarwo gihe munambwe nerizoba woba oryo no kuzamarwo hurire bgambe bo muduka yawe gajuguta heru ningo gendo gato mukasasuro aho kubaga marwa ngo oryo no rekenju ya mukama kumera mechishaka oryo no retara abantu bakujunurwe umuntu yishakare no kuzamarwa tarahurire nenjiri yora mugambere akuba already nanareba ngo iwe wenka uri no hemura izina rya ruhanga mwana kana kubuze buzo nicyo cyo ryo no reba nkeco buguzo magaragawo iwe wajunurwe ruhanga ni wowe buguzi okuburire njiri nicyo cyo buguzi abamwe mutekateke njiri ne aba pastor bonka ece kiragiro ruhanga kacigambara buri muntu weno uri kumwikiriza ngo gendo hindura abantu abejibe obaburire njiri bajunwe obegese byone byo kumanya bakuro mukakwate kabona ruhanga aho kasitani ryo ne burire njiri yo kutwara abantu mugehena kandi ryo ne begesa kwerekera no kubinaza bwe niyo wajunurwe hangayo nakweta ngo burire njiri abantu bajunwe nice cyo ryo no yombeka oryo no yombeka amagara gawe abwe byenderwa byawe ningo ryo no yombeka ikigenderwa cya ruhanga ruhanga tarakuhangire God did not create you to earn a living. God created you to make a difference. Ruhanga tarakuhangire okwebisaho ruhanga kakuhangaho ngo oteho mutano munsi omutano gwenjiri abantu abakugira umugehena bazo mwigura bwo kugira ngo koryo munsi wobe otakumabwe ncho ryo munsi ni yejo point wotakumakigenderwa cyawe wachhurira mwene taranta zawe biyonde ruhanga kukwasize ruhanga bikwire ngo bikoreze manya okwijaho mu program eji arabanta kutamusente eze sente akagenze bagura musiyute na za gomesi konka kubamanyire ngo enjiri oyine kure hino muntu atira musente ngumango hure bigambebe hati niwe sente zoyine nezo kutambuza obwo butumwa no wasa kujati nyine sente ruhanga kwirakanwa no yetenga airtime yo kugamba no wasa kugenda gambere munywano wawe rugo mu rugambo gambe kigambo nice cyore kire kukorera mukame kikusinga yo bukuru mbwana ruhanga nerizo ariyo nakubuza teka mitwarize yawe tereza ebigenderwa byawe ruhanga benshonge muhereza ruhanga kandi umworobere ubure enjiri kandi ruhanga yaraganisa ngo naza kubari niwe waheza kuburira enjiri kandi wakora umurimo gwe enamba 0776 twasigaze dacika mukaga 0776 152585 0 mshanje mukaga 15 25 chinana ni 5 kana na 0 mshanje 5 mshanju chenda na mwenda 2 na mukaga 10 kanzigarikemu 0 mshanje mukaga 15 25 chinana ni 5 na 0 mshanje 5 mshanju chenda na mwenda 2 na mukaga 10 ogwa muheru 0 mshanje mukaga 15 25 chinana ni 5 na 0 mshanje 5 Airtel ni 0 mshanje 5 mshanju chenda na mwenda 2 na mukaga 10 tere sumu yawe obagane cyuruhanga yagambaho niwe hello ruhanga yimbisubwe niwe bare kurikiza izina niraka waterrai ego sebo umami Justin amina aha mbwenu wajunurwe oyino bahame ngo no kuza mu iguru nicyo cyo Yesu girekera kutwara mu iguru
oine kwesiga yese chiyakukorira musharaba akashesheshaga maye yafa musharaba yafere byawe byona yabishashurira wayikirize chiyakukorire no kuzo mwiguru. Amina sebo niyo webare kurikiza. Amina webare sebo. Kina lya sumo ndijo. Ariya sumu hello twasigaze dachiki na zonka. Wabo lya sumu babasa kutera 0 mukaga 15 25 85 kandi Airtel 0 mushanju 9 2 mukaga 19. Ariya sumu hello. Amina sebo. Amina izina lyawe ryo waterrai. Umwami Aran webare kurikiza. Uturamukiza abanyarubaya bonokwe. Mbontu wako baburire njiri bona bakajinwa gamabara gona gakahinduke kanisa. Aha, buzima webare. Maho noryo noyombeke enju ya Ruhanga ni yeje ati okuburire njiri nuko kwombeka enju ya Ruhanga. Webare umwami Arani obutichirize enju ya Ruhanga kumera mebishaka. Gusebo webare. Kari. Halo ndija rya sumu. Ariya sumu hello twasigaze dachikisha tu. Ati ariya sumu hello. Yesebo. Asimo mnonga. Umwambi aranga nakwachira. Nakunda gonjiri yawe nongewe tuboro mjego navyo. Amina yesa hebwe chitinsa. Kana janga abantu bona ko bakumva karate injiri yawe ayisikale yabire abantu bakawujo mu kitware no kutware toto takoze. Ego. Injiri yawe nakunda mnonga cyo mana nakunda mnonga anyisa kubanyindora abantu ariko kusanga umuntu namaronko omukanisa kumare mikiyoni. Ndakwiye ateyubuza ngo mukanisa yasira mukumare izora zona akaterinde kawa wiki atiya munjara naza kuya mucyo kurya ikigambo cyenshi giranga atakwatse kwana buzima no ngore njere ko abantu baze gukora ko gukora burice abantu basanga nageze mu yizana burice kusuga wa wari yezara no mukanisa kushaho tubatereze by'amakagitu turate kutereza yahanga Jiranderwa nisho abo kwa tubande tusoro kama Ruhanga tuwenderwa bebe bichemu kama kumpera muchi. Amina sebo webare mnonga ni oranga ko mugisha webare kutera ariya sumu hello. Hati hello Asimo mnonga sebo izina niraka waterrai. Yabare kurujenge so hanga hereza abanyamugisha. Amina Nda amo kunatiya zete kure. Umwami Amos webare kutera. Kandi ubuzima nuko kwe tari mu kuferwa nakaje. Amina. Oino bame nguno kuza mwiguru. Ashi no kuza mwigura bwe birungi byo gukora. Webare bwo kutera. Wano mangu notine bahame nguno kuzo mwiguru noryo nozo mugehe na munywani wanje. Aina rya sumu. Halo nyabo. Pasiwota. Ngiyo nyabo shaniwe webare kutera watera izina ryawe ryoa. Natera shema tosha bere ya tripe. Webare nyabo kutera abashema nabo webare kubajwekera. Program yawe. Ego. Yaterezo misa. Amina yesa himbisubwe. Webare mwebara batera amasumu ganyu. Yesabo. Asimo mnonga sebo.
Omwami Emmanuel wabare kutera. Ndio wishemwe ko nyine kinanyenda kubuzo nketegerezaho. Bakajangoranga kabanza kore siniguru. Konka atakabikoze tujaka naturanga. Yabo kana jaka banza yakore si yakora niguru. Atakakoza kana turanga. Echo nekibuzo kirungi kandi ubuzima ari omuntu makana agira. Kare ansa yawe ryo muzaburi 9 eshura omushorongo gwa kabiri zaburi eshura ya 9 omushorongo gwa kabiri ntagira ebibungo bitakabireho katancha go kubanza mukama niyo wabiro ryo butaho bwitu obusinge bwona ebibungo bitakabireho otakahanjire ensi nebiri mu byona okwiho obusinge bwona okusyo obusinge bwona niwe Ruhanga ngumbwenu ebyona bitakabireho Ruhanga wakabaruho nico kikumweta Ruhanga niwe nyenda kubuza akara abantu bashatu bina amazina omwe bakamba mweta kashanjirwe ondija bakumweta kahakira ondija bakumweta kabandize mwe notekateka owabiraho okutanga mutahi wakaryo omwe kar kabandize ondija kar kashanjirwe ondija kar kahakira atkora afune ansa nubora manya bwenchi Ruhanga nuwe Ruhanga akayemerera rubusha arukutamburensi biburi nejangu bwambere na omukutani karanga kayanga iguru nensi enseketari muteka omoyo waranga kana tamburira mutogwamiza karyaho ariyo muteje cha atine cha kuteje katine chiyahanjire yabona kujangu no muhanji yahanga byone bitukureba so kandi omwamoko wagira ngo we na mangu taraze mu iguru buzima babaregamba mazima abakuba ebikorwa byitu byone bitukukora tibikatutwara mu iguru ibikorwa byitu tibikutwara muntu mu iguru ekikutwara mu iguru no kwikiriza eki Yesu yakozere huraje hariho ibikorwa byitu hariho n'ekikorwa cya Yesu mbona wano yesiga ibikorwa byawe iwo ryo musisi nogezaho gezaho remwa Yesu wenka niwe yabira atine kibi kandi eki yakukorire kikorwe kikuru akafa musharaba yashashurire bibyawe byone ebiragere bikurema yabikuma ekibe cyakutwira mugena yakishashurira mbwenu ebikorwa byawe tibyo birakutware hati yesige kikorwa cya Yesu woyikiriza Yesu Ruhanga nakureba nkata kashishaga akureba nkotine kamogo obwo ryo musisi konkabwe aba Yesu kushashurira ibanja eriye byokozire nyuma eriye byo wakorera izoba nebi wakora nebyo rukora Ruhanga kwihaho rubanja abo kubangu Yesu naye yakushashurira mbwenu Yesu akashashurire kibi cya buri muntu wena iwo wohurikirize kampende no mshororongo Yohani 10:16 no mshororongo gukusinga yo bukuru nukugira batiwe nukwera hanga yakunzira atiensi ensi nitwa basisi mbwenu wori yoko noyere ko ryo musisi noreto kubasa nambweni nabamba jangu we barenjiri yawe egitenjiri yanje nenjiri ya Yesu acha enshonga bwenchi binje bahabisa abantu mbaburire byabo tubakuburire enjiri ya Yesu eri kurgo mbiburi oshanga umuntu aburira tino na mshororongo kuyagamba chokore ninjeza munonga okugambira mshororongo otichiriza nyowe oyichiriza cyesa Bible rigambe cyesa rigamba Yohani 10:16 ntagira batyo nkwera hanga yakunzira atiensi mbona hanga nakukundiwe musisi we nanye nankunda twena turya basisi natukunda batyo nkwera hanga yakunzira atiensi Matayo Yohani 10:16 batyo nkwera hanga yakunzira atiensi mwono ndakwetegereza enjiri eriyo mbicwe kabitano cyo kubanza ensi nekibiru hanga nakunda basisi ekibi oryo musisi konkaranga nakukunda batyo nkoranga yakunzira atiensi akahayo eche kigamba akahayo akamanyangiwe byo rahe yo tibikaba kikuma kindi bishikirire mbwene byo kwayo tibyo birakutwara mu iguru nuwe yahireyo batyo nkoranga yakunzira atiensi akahayo akahayo ki omwana weyo mwenyamunyegere omwana weye omwenya munyegere shoma Bibuli yawe yerebere bigambe Yohani 10:16 akahayo mwana weye omwe nyamunyegere tarahire yo Bikira Maria omago mwana wewe omwenya munyegere niwe Yesu okija kufera yashashurire bibyawe tarahire yo Muhammad tarahire yo ba bishop tarahire yo pastor tinye yahire yo nanye ndyo musisi ngaba biyangunyenda ko bajuna tindi mujuno tanyicirizamu tarahire yo papa tarahire yo go yesigire tarahire yo bachwezi nyamureze bichebyo byona akahayo mwana wewe munyamunyeje tiwe yahireyo wano yereba nko mujuni norebiwe byo gukora nibe birakutware no yeyikiriza tiwe mujuni wo ryo musisi akahayo mwana wewe munyamunyeje mbweno munjiri ori kujuna ni Kristo
iwe ryo musisi akahayo mwana we umunyamyegere Kristo ngo muntu wena ete kigambo muntu wena bati nikora nga kunzira atensa kayo mwana we umunyamyegere ngo muntu wena ete kigambo muntu wena kimanisa ranga takusosora oboryo mwiraguju oboryo muzungu oboryo warukunjire oboryo wa mitomo oboryo wa ambara oboryo wa Rwanda oboryo mnya Uganda oboryo mnya Rwanda oboryo mkenya oba oboryo wa dini chi oboryo Pentecost oboryo Baptist oboryo Anglican oboryo omuchwanga oboryo Muslimu oboryo mchwezo oboryo mchechezi iwe byone iwe omuntu wena ranga nambwe nabakwata Bible mukajete redin nanka mukahaba edin Bible tichitaba cha din nechitaba cha kama bwaranga kahayo mwana w'umunyamyegere ngo omuntu wena takusosora omuntu wena ari mwikiriza omuntu wena ari mwikiriza tumuntu wena ari tebwaho tumuntu wena ari kushaba emirundi 9 ibyo okushaba n'ikirungi ngati cyukujuna tumuntu wena ari gukora byone byo kutekateka ko byo gukora no garuko shobya ngwene ticket yebikorwa byawe garike siskara ngwene ekikuya orubanja no kwikiriza ngo omuntu wena ari mwikiriza atari kwikiriza mari kwikiriza Yesu taruhwerekerera okwerekerera no kuzomugehena nguwikirize ki Yesu yakukorire toruhwerekerera toruza mugehena umunywana wanje watero kajya ngutoyine bamengo nozo mwiguru yikiriza Yesu okwikiriza Yesu cyangwa inko kunywa mizi tine cyo yine gukora kuzo mwiguru ibyo na Yesu akabikora yaheza iwe kikuru mwesi je akakufera rumwe yazikwa yazoka no mwesi garumwe iwe hato bwese bwona bweyihemu bwiho mu bantu bona bo beno Yesu gakana nabo nabasisi buteko muri Yesu wenka bwiho mu bikorwa byawe ebikorwa tibyo bikujuna Yesu cyo yakore nje cyukujuna kandi ko kumwikiriza akakujuna akukorese bikorwa birungi ngo ne bikorwa birungi tibyo bikoretera umuntu kujunwa ebikorwa birungi nibirgo umuntu ajunurwe mbone no banzo yikirize ko ekikorwa Yesu yakorire wamwikiriza toruhwerekerera torizamugena hure kigambo cyamuhero mushoro ngogo koreka nahebwa amagaragataho ngahati ubundi yo ningamba nyino buhame igana zindi no bunakuterwa motoka ninsibiro mwiguru abakuba Yesu akashashurire bibyanje yampa amagaragataho yampa moyo kwera umoyo kwera atakutura umuntu atine kushikirira nazindi mbone wo Yesu giro kushikiriro kwawe Isaya nkagani no gwa mukagane jango kushikirira kwitkuringa bisimura bisiskire ebe byo kurenga birungi no garuko shebya nogera ngunenda kuyamba abantu tere bishani aturanga okuyamba kwabo abantu wari ekigenderwa cyawe neco kumanywa hati byo nebyo kuyamba abantu abura kubibara otamburoza na mugongo tekateka njo cyara kujune kuwa no gendo sindika mutayi wawo mujuma urugendo rwo no kuzimbe bigero kututuka ibyo byo narhanga bura kubibara mbwene wo yesigire byo gukora iwe toshiririga nazindi Yesu gachi Yesu yakukorire urhanga nakubarira kushirira kwa Yesu kutari kwawe akuye orubanja akurebe nkotine rubanja kwa Yesu naye akushashurire niba akakushashurira karo hurikirize ko ngaho takamwikirize no tarafuna magaragataho ko kawa mwikiriza ngor kumwikiriza wena tarhwerekerera nafuna magaragataho mwebare mnonga ejer program manyamazima kandi kuwa kwa sakwa ine bibuzo byone byo kwenda kubuza esimu yanje ni 0 mshanji 10 8 ishatu ananibiri 077 14 88 342 eria sumu na WhatsApp kandi garike mugwa muheru 0 mshanju 10 8 ishatu ananibiri gwa muheru 0 mshanju 10 8 ishatu ananibiri no basa kuntera ningo nsindike message ya WhatsApp ninkwikani ngureba ntuganira ntugamba byinji akwatire no bukama bwarhanga mukama gumeni mwe mpaka sande kwija shaye mwe kwikasha 2 program manyamazima ha radio mase iganitano katongeze munana mbarra bye.